September ni som ne in rin ni ani BJ Zaute official YouTube channel clear tu le ngai tu hai po in rengen chibai kabuk chewa chun channel ngai tu hai po channel in mila subscribe pek no ani chun lungin sit taken milo subscribe pek dingin kangen ram chewa ni kumsang ni som ni pathuma Manipur Meitei hai le ku ki mar zonau hai kara ralboina na men lo athunga in thok hun i mani chen sarkar sipai hai chunga chet lak na le in lambun na hai reading tano nungle thla i mani zat limta Manipur state sunga president rule zam ani nungin zani tarik ni som pako zertop ni zan ting dar nga le achen vevel khan Meitei hai chengna Bishnupur district home sunga nambol sabal lei kai muna infal a in thok Bishnupur pana hung 33 battalion Assam rifle convoy hai chungna 407 truck chu phairam Meitei helpol ningei dinga ringla han lolam bunin Assam rifle personnel pani han thina antuk el khela midang panga han limna antuk alolam buntu hai he mi panga mi paruk vel ni in Maruti ven pakhat mangin anin rel mangnok ngal ni in limtuk hailaya thanghan antrila Assam rifle hai chunga chet lakna thlungma jingkar tingkhan Meitei narco-terrorist arambai tengol Bishnupur unit commander Bridget cho security force han anmana Meitei me puirul lungoi lovin nambol bazar lai tidim road ben pungin boina anlo sima Bridget hi insu ani ma khat ben le nurna dang an nei peiding ti in Meitei han thusu kan lo sim takha ania Bishnupur unit 80 commander pa insu dinga hinga nga Meitei mi pui hain sarkar kuma norna neijing lai zanting dar nga le achen vevel khan Assam rifle hai cho lambun an lo nita ani hinga nga thil tlung ani lein zungai bel thei ngal pakhat cho AR lo lambun tu hai he Meitei narco terrorist arambai tengol hai annino ti thei anino limna tuk AR zawan panga hai lai hen Meitei pakhat khom athanga anreng hin infal rims hospital a en koldingin phurtlungan ni lambunna thlungna mun nambol sabal lei kai sungle asive lai security force han combing operation an nei ngala amiruk cho poitho tu ni dinga ringla pakhat khom man an nei no voisun khom security force han thei anga suijuina sin an nei jinglai zani jana lambun tu han an mang ni venge dinga ringla venwar pakhat registration number MN0W6624 cho Bishnupur district sunga mun pakhata musu kane hi ven abodi hai he i mani zada silaimu kablu na mun muding i mani zada nge ane suijuina sin fe puiding in Bishnupur police station a lirthei ven cho silut anita chun hi ven he infal bui in trantir la ya ku ki mar zonau hai la ya pakhat takin ahung khal suk theilo infal muna intang songta remchanga lain Meitei han in lambun na hin an mangnge ni dinga ringla ane AR lambun tu hai he ing pola man ne tile ingleya an thoam ti hai tu chen hin official taka pungna an la nei no ana cho Meitei hai news channel haya social media group le an pe tran hai la ya le Meitei ni tin thu suk chan chin bu in suna daily newspaper tran hai enin hi in lambun na hi Meitei hai tho ane ti ching devin elo hri suk theita Manipuri tronga Meitei hai daily newspaper pakhat aming Wael Kati anti cho AR hai lambun tu hai cho Meitei helpol people liberation army PLA hai ni in anzik danin kumsang ni som ni pali khan Home Minister Amit Shah chun Manipur helpol po hai cho lampui e mani tak mangin sukbau suk chimit vongdingin thusu ka lo sim kha ania amirok cho Amit Shah thusuk sim chu inga ngai lova border tinga in thok PLA han in puchana felfai takle rem hungrodin in lambun na khan PLA hai kuda sarkar sipai han thina antuk phata ane PLA hin zalen na thu tino chu India sarkar le in big na dang nei no hriman ti in anji kane chun nakita ai hrilta ang khan hi in lambun na hi Meitei hai thong nge ani ti hrecing tuma social media platform dang Meitei hai thusuk ai kan kulna in thok Meitei hai tho ani ti chu ching taka ai mus pakhat nok chu Mahesh Potsahangbam in ti Meitei pasal pakhat in AFB page pakhata ahung pungsuk nal ani Mahesh Potsahangbam hi ai juk khri theidan ding chun
Meitei radical group arambai tengol a active member pakhat ani ama FBI thusuk asim cho president rule a umlaya voisun nambol muna eithil tho he apoi hle ani eike pen insuk harsat zulna dinga mani le mani chema ke a insat angel eine me pui wan thlang tamna mun lai tak ingdinga in lambun na hi in lo tho amana einam pumpui turin boral vongin la intia in tho ani ti in potsang bam chun ar hai lo lambun tu arul hai ko ma alung oi no thu asilani a ing polin keini kan ni ti in official taka in pungna neitano hai sin la khom tuta ei musuk pania in thok khom khin zani tarik ni som paku zir top ni zan ting dar nga le achen ve vela nambol sabal lei kai muna asam rifle hai lo lambuna asam rifle pani han thina antuk phana le midang panga han limna antuk kha meitei hai kut nung ani ti chu aching ta jing lain fin fina pani ei hung tar lang sa akhan anam het zol bi gani chun hing lai jing hin meitei hai mi ji tirdak takel ei lo rit jing talak andra ma chang thim dan voisun khan nambol khomi pui hai chun ar hai chunga chetlak na thlunga khan dit nole misul hai thil tho dodal angin nurna lemchangna drama an lo nei ani ul out taka meitei ramsunga central force hai chunga chetlak na in lambun na thlungna san hi sarkarin meitei hai dit dan angin aram sunga in tho arms force special power act afapa alak suk lei ani ti in manipur thlangram tinga kuki mar zonaw hai cso pol than han thu suk simin ar hai chunga thil thlung cho poi anti le antur pui thu hai le an thu suk haya antar lang sangal ani nambol muna lambun na tu ka ringna chan asam rifle personal pani hai sunna hunser asam rifle hai malak na in churuchan pur sunga ropui taka mangtum ani zani zan ting meitei hai chengna nambol bil sunga asam rifle han phairam helpol hai lambun na antukna martar chang asam rifle personal pani hai sunna le inzana hunser churuchan pur district sunga asam rifle po han an hoi hot hi huna thangve ding hin churuchan pur mi pui hai cho ngaina taka filve anni hi huna hunser program mangdan ding cho zanting darnga achen ve hin public ground hangtam lamka muna ve khom ni ngata chun public ground a in thok hi peace ground tuibung chen candle in sida choya lam ro ni ngate nikhat sungin manipur meitei highlight tul that narap thlak tak pani zet atlung zani tarik ni som pako zir top ni khan Infal East District home sunga khurai muna meitei no pui pakhat kum som nga pathuma upa wangbi sila cho achengna in sung nge ya chema sat lum alone ongbi hi in mun lo mun in chuna leya that ningei dinga ring ania hile in zom hin athat tu ni dinga ringla mi pane ayan romi kum som ni pakole nauroi bam thauba kum som ruk panga hai cho police han manin deputy magistrate ma in langtir anni nungin September ni som ni paruk chen reminder dingin deputy magistrate hin thusuk an sukhum ane chun zani vek khan Infal West District Lamsang Police Station hum sunga phulo siphai khoa meitei nu pui pakhat kum som thuma upa malengam bi devi cho zanting dar thuma chen ve vel khan an chauka sunga alua hlim tam takle athisa mu ane amanu hi sumhang then khadin kut an thlak ninge dinga ring ane asan cho ataksa inbel rang ka chakthi na bele khut sabi hai cho pakhat khom muding tano manipura inle lo ram hai cho aram mi ni lo puting mi hai koma zorphal ni talo dingin land resource department manipur government in thusuk asi machun tuta in thok manipur sunga fakle don zongleya khosa aram mi ni silo hai koma inle lo zor annole si kham gift ti hai sel deep rit puina nei phal talo ding chun registration khom phal ni tanoni hiding hin manipur governor rit puina le rem tina dan thar sim anita ti in thusukin ashil hi dan thar no ya hin ram in chatum hai chun anin chok ding zora mun le ram hai cho registration thona ding in land sale an nole purchase registration dan noya standard operation procedure thataka zuya anin chok mun le ram sunga deputy commissioner koma application an pek ding ane hi zo hin deputy commissioner chun chu application chu in fel vong nunga
Manipur Government Land Resource Department Secretary Koma thon no kata chun Resource Department noya internal committee pakhat in application po cho enfelna nainok bok ati hi zowahin munle ram zora in chok ding hai sel deep registration of land chunga shrit puitu dinga theina nei government palaya thang officer committee pakhat koma apek lu nok ding ane hidan he Manipur regulation of sel deep registration amendment rules 2023 noya dan thar si mane munle ram plot zorle in chok ding hai cho aman hu sum noin hi chung ani chun account to account transfer annole check hai cho manga aman sum zat cho impact thai ni ngate chun hidan thar he Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 BEFR noya munle ram in chok si kham impact thaina dinga dan sima lom ta hai apal zu no ding ane Ministry of Home Affairs India Government in limta kumsang ni sompako December ni sompakhat nia in free tirna alo sim tale in zomin hidan thar he Manipur sunga tu hin fe puitran anita hidan noya hin munle ram hai cho arammi indiktak indigenous person hai ramdang mi non indigenous hai koma pek zor annole si khamphal ninone amirok cho poting ramdang mi cho Manipur sunga dam sunga det taka permanent taka cheng song ding anni rok chon munle ram hai cho an koma pek zor annole si khamphal pek ni ngate Manipura 4 IRB rifleman pakhat in ruithai drugs thanem tok takle man ani zani zirtop ni khan intelligence report andong angin Thoubal district police team le 16 BSF joint team han sangayum pham Chirapur Mayai Leikaya rifleman Mohammed Sharif Khan Sabir Khan 42 son of Asap Ali chengna ina dapui anthona plastic bur somnga pathuma inthun heroin powder gram som sarile paridarik koden sirup burkhan license bow silai double barrel pakhan Cartigas pali Airtel sim in book mobile phone pakhat Aadhaar card pakhat le service ID card pakhat hai le rifleman Sharif Khan cho anman ane hi thule injomin Thoubal police han case pakhat jiklut ngalen suijuina sin an fe pui ngal ane Zanita AR hai nin lambunna antukna fringna chan AR pani hai sung hai koma nuinga ve pek ding le limna tuk asam rifle panga hai cho an sung hai koma nuin hi seng pek ding tin Manipur state sarkar thusukin ashil